guys! Welcome back to Chelly's World Vlog. Ado ngasigi video si mayamna side income kamaina tanba yage habidi adigi video di patangda mayamna sum share tawjage tabane akhoi sum game amata sanabor gasu thapam ma tawo taragasu khoi thapok tawragasu side tam income lakpase habdi no mala jam chani waragasu sum na hak sum hamaga nga sum potharaga sum dille me matamda sum pesa sum lakpase mana dille me dum pesa lakpase si paidana ko adu sum kana na be dam tam yam da game ama share tawjaramge si game sin na matamda real money me ba potan ju se pesa adu na ala si game se application te rami wala ka we si game se adu si game se mayam na aina Kamaina download tawgani habida aigi description makha do ko adda link hapabane adi link du changa download ilai na download tawbe yagani ado download se kamai tawgani habida ai haijage ko matema sigi sida changani download haba ai link jo thek changba ga thulani thola kanda play se guest taw to buda namaga ma se download to thoni ko download to kanda thuklani mai link to adu thuko matamda nena once download to ba matamda nogi 52 bonus phangduine noine 52 rupees free da phangduine ko bonus hai tare noine hack sigi download to bada adu minus download to bolo re kanda adu ga noine sigi rami ola se noine friends ta recommend to matamda nangi da recharge to bakando ko recommend to dini na adu matamda 100 rupees phangdune ba extra da noine hack recommend to bada ko aduga sigi se game se makha yam khre se yari ba game se yam ko sum chawak na habda ICC T20 lere 7 of down car roulette crash blackjack tin patti 2020 3 card poker best of 5 adi sports yam e ko yari sing sa si game se kamaina sanagani ai no oina game ma sanaraga myam da sum demonstrate tawjage ado ai ki oina di sigi dragon tiger game se sanaraga myam ulage ko sigi dragon se sigi dragon based tigers ne ko ai position ado se sida play now sida number aduga player makhal myam thokpane ba sida khoina lupa tara thaba ya yang khai taba ahama khoi recharge tawdoine ba ko recharge se 3000 tawrani si recharge ai balance le se ko jaina tawrani yengani betting tawre ko betting starting hore adu kana ka ba yengani adu kanda sanarasi ibani je draw tare ko si draw chale ibani aduga ai namu sanai ayam koi like 6 round dum sanawe ya gidi ba ko aduga na khoi gi mai gi benefit to phanga khadine ba tong ba paisa do amuka betting torni hanjan betting to toine ada betting se ama khatana te ba tawri ja betting on tor jana sida khoina place betting to horani khara ai pa yang khai tha ban hen takte mathang tha ya ba ko man ka ga pela ban mana kare adegi ai namu thajalani huji amuka hai tar myam to be na yang khai dum tha chum tam na chum hengkala ka dene buka ai mani daw yang ni ko da mana kare kalino jo si nong to sala ge ko ai ka to ko to ne ba noi hele ai na kare mu adu noina sigi se hamba sanadri ha matam da ko noina sigi se noina 6 time recharge to matamda the minus 6 time recharge to matamda investment se adum 6 round noina kari ge adu noina kari ge noina tori investment gi double da ko double da phangdoine aduga investment to go na tai ko aduga investment se 3110 rupees ne noina recharge to doishina 3001 gi recharge to boduna 3110 amaina noina invest to da tang pakal ha edi investment to bai chen ka ko ko da bai ne tang phangi e ko kana budo da bai no to ne ba aduga 3200 rupees gift on su phangaga noina si gi se noina phangge hai tar ga di sana ba matamda noi gi code to mi ngon de share tong na ba ya na bai da makta noina nangi number se bind to ne nangi number ha pani mai OTP la ani nana WhatsApp adi Facebook adu mam share to ya do ni ba nangi code se thing sem ya me noina hambada 10 betting to matamda lose or khalasine adu tar ga di you can try again 10 na mu betting to ya adu da dum ka ga ni ko dum adu mi se dum taw ya do na lai ya de na adum ka ka ni ko betting to matamda adu na admaina 10 chu lai ko betting to 30 chu yai 70 chu yai adu ga
150 ko 350 800 1700 adumana loina bedding se matham moigi price su wang khalak pai tare ko aduna noina bedding to bodo double phangak tune ko 3 rounds to haita 6 round to aina su haizare ko 6 round bedding to base noida double the phangak tune na phang base noina ka ta gi hen investment oiba matam da noina recharge to boda 301 recharge to boda 3110 aduga mayam se hena khangnar magani rami wala sidi khoi live players mayam ga pulak punna sanal mina ba yaba game ne adu game gi su mathakta akoina adu gi chanaraga real money je phangaga withdraw to ba yaba adu shu oiba aduna akhoi gi isai gi pamjaba language te toraga game su sana ba ilala na game su sana ba yagani aduna mayam na sigi game se sana ne bo betare gati mayam description da link to capture mege sigi link te changaga mayam game se sana biaga side income da tan biaga real money se phangbiyo ado video se matang solution jarage. Bye guys, thanks for watching till the end. See you in my next video.